abanyabwenge baramenya feeling when you're doing exactly. Wari wiyumvamo ibyiyumviro ko ikintu ukora kuri iyi si ari cyo hamagariwe gukora. Cyagenye nawe uvuga atakazi nkora niko kanzanye kuri iyi si gukora kabisa. Apana wa wundi wicaye mu kazi agakora ariko yumva atagakunze. Ibyo dutanye batubaza. Everything inside you is moving. Cyagihe iyo uri gukora akazi wumva indani muri weho uhamanya neza n'umutuzo w'isi uvuga ati ninjye muntu. Gukora akazi kanzanye ku isi. Usoka mu modoka. Soka mu modoka. Abasirikare. Soka. Bese ku murongo. Icyakubaho cyose uri muri ako kazi. Uba wumva nta kibazo ufite pe. Kuko uri gukora akazi ukunda. Nuri kutubwira. Me neither. Nanjye rero nuko bimeze. Freelance. One can hope, right? Ariko reka twizere ko bizakunda tugakora akazi twifuza. Byatangiye nyiri umwana John Cena. Help people. Numvaga nifuza gufasha abantu. Or at least I wanted to. Byibura narabishakaga nubwo bankubitaga. What any noble red-blooded American. Ariko nakoraga icyo undi munyamerika wese yakora. Gerageza gufasha. Urakaza neza muri cabinet d'avocat yacu. Naje kuba umwavoka. Numvaga ari akazi keza ngiye. Guhaye karibu buri umwe muri twe. Turi famille. I saw it. Yeah. A life of backyard. Ati mbaye umwavoka nabyo numvisha atari byo nifuzaga. Ati ubundi byose byatangiye. Nifuza kuzabaho nk'abandi bantu bo muri quartier nakuriyemo babusanga ari abaturanyi muri weekend ngo botsa inyama. Bari mu maproje ngo yo kubakira abaturage. Bategura ingendo zo gusohokera ahantu kure. A wife I probably didn't know either. Kubana n'umugore nashaka babaturanyi bashaka ko muryamana ibintu nk'ibyo sinabikundaga. Nabitekereje nyiri muto. So I folded that hand. Mbona ubwo buzima sinzabamo mitambaho urutoki. Urabona igihe yatangiye kubitekereza katazabaho ubuzima nk'ubw'abandi akiri uruhinja. A year of law school left 6 figures. Tangije kwiga akazi maze kuba umunyamategeko. Mubare maze kwiga maze kubona akazi maze kuba umunyamategeko abaye umwavoka. Akazi k'ubwavoka kamembaga amafaranga menshi naragataye nigira mu gisirikare. Kuko numvaga ari cyo kintu nakora. Urabe umugabo yataye akazi k'ubwavoka kamuhemba neza ajya mu gisirikare. Abantu benshi baravuze ngo ndi umusazi. Ariko nanjye niko natekereje. Ikindi kintu namenye. I made it through the Q course with special force. Nakomeje kwitwara neza mpaka ngera muri special force. Ariko tubwira. Uratumwa tumanuke we. Ubuzima bwanjye bwa mbere. Nibwo bwa mbere nari mbayeho nishimye. Umunsi njya mu gisirikare nahise numva ariko kazi nari narahamagariwe gukora. Numva mfite amahoro. Hari igihe waba ukora akazi ariko kose ariko ayo kaba kaguhemba yose ukumva ni wishimye. Ariko hari igihe wayikorera akazi ukunda. A1 uburyo nawe wakwicaza muri office yo yaguha yose. I found myself. Ngo naje kwisanga. I found love. Naje kubona umukunzi turashakana. Dore nguyu. I found yageze onza no kubyara. Most of all. Buri gihe kantesha umutwe. Usiko kaba gashaka kunsoma papa kakankora n'ibindi bintu. Umva kana gato. What tries to kiss you? You're 9. Ufite imyaka 9 bagashaka kugusoma. Ufite imyaka 8. None nibyo bibi cyane. The next time he tries to kiss you. Ako gahungu nikongera gushaka kugusoma. Uzaga kubita ingumi mu ngoto. Ingo turayizi ntago ndi ikigoryi papa ndayizi. Hit him in the Adam's apple. Uzamukubite kuri Adam's apple. Like penises? Ni nko mu ntoryi? Yes. Yes. Just hit him right here. Uzamukubite ingumi mu ngoto niyongera kukumenyera. Don't make it so he can't breathe for a moment. Kugira ngo ananirwe guhumeka. Like hitting him in the penis. None se nyine ubwo urumva atari kimwe no kumukubita ku gapipi papa. Yesu Kristo. Yes. Yego byose ni You can do that also. Uzamukubita ubonye sawa. Okay, tubyara baza basoma sha. Mwana uzamukubita. I guess you focus on making sure. Genda komeza nite kuri president ngiye gu interview. We wite kukuba nta muntu uri bunyibe cyangwa bancimute. Sibyo uhemberwa yantare we. Yego. Hey. Kumbe dore wa munyamakuru. Hano hari interview yajyaga korana n'ibyamamare. Live. I'm here with G. Yari kureba no munyamakuru turi kumwe kera yakoraga interview n'ibyamamare ari umwasama none ari kujya gukorana n'abaperezida. Iyo umunyamakuru muginga ari kureba interview za kera nakoraga nkiri kumwe na bamurinda habi. Babateka mutwe. Je kureba no. Muginga ari kureba interview nakoranaga na bamurinda habi. Umfa. Uyarakuza ari gukora interviews n'abaperezida. Which could get you, trust me. Nibyo byonyine wabonye kuri internet se warebara.
nta interview z'ubwenge wabonye wareba. British passport when we boarded. Namenye ko banakwambuye passport y'Ubwongereza. Probably moved here as a kid. Wimukiye muri Amerika uri umwana. Thank for your guesses. Ndumva wanyizeho cyane. My Paledonia. Some sort of. Kuki ugiye muri Paledonia kira gihugu? This might shock you. Impamvu ngiye bishobora kugutungura ariko. Take a degree at Oxford to cover celebrity bar. Ntago nize muri Oxford kugira ngo njye njya gukora inkuru n'ibyamamare gusa. Gas fields in the world. Kira gihugu tugiyemo Paledonia kiri mu bihugu bicukura peteroli ku rwego rwo hejuru. Hemisphere and he doesn't. Ndetse ku buryo uriya mugabo yaramaze igihe kinini ibihugu byo mu burengerazuba byibaza uburyo ayoboramo igihugu cye ndetse n'amakuru yadakora interview n'imwe. Ubutaka bw'igihugu cyacu hashize igihe kinini abanyamahanga bifuza kuza cyangwa ibihugu by'ibihangange kuba byadutwarira ubutaka bwacu. Hashize igihe kinini pe. These outsiders have propped up my presidency. Ndetse rero kubera ngiye nifuza cyangwa se najya nemerera abanyamahanga kuza ngo igihugu cyacu ibiri mu butaka baze babitware babikoreshe mu nyungu zabo. Niyo mpamvu abanyamahanga bifuza gukorana n'abantu bo mu gihugu cyanjye ngo bankure ku buperezida. I turn my back on my people. Ariko sinatera umugongo abaturage nyoboye. Yaba CIA ya leta zunze ubumwe za Amerika yaba CIS bose ni ibikoresho. Like me in countries like mine. Biba bishaka gufata abayobozi nkatwe ngo bidukoreshe kugira ngo imbaraga that make billions zibiri mu butaka bwacu babasha kuba babiha abo bantu b'abanyemiliyari zabo bafite amakampani akomeye cyane babibyaza umusaruro wabo. So the corporate nanze ro kugurisha ubutunzi bw'igihugu cyanjye buri mu butaka. Abo bantu niyo mpamvu bashaka kunyica. The attackers seemed like professional soldiers. Abatwatatse nabonaga ari abanyamwuga bashaka kwica. Babaguze. An assassination attempt to scare? Urakeka bira bintu biteye ubwoba byo kuba bashatse kunyica? Try telling the CEO of a global energy company. Uzagerageze utuke CEO w'ibigo bicuruza amapeteroli. To go fuck his mother and what? Ubwire ngaje kuryamana na mama we. By the end. Uzarebe ku bukungu bw'igihugu cyanyu butahita bumanuka 70%. Bagiyamagara rimwe. The second chance. Iki gihugu cyacu cyahawe amahirwe ya kabiri. In my fist are lanthanides. Hari cyitwa lanthanides. Rare earth metals that are the atibyo n'amabuye y'agaciro asangwa mu butaka. For every new technology. Ayo mabuye y'agaciro asangwa muri ubutaka bwacu niyo akorwamo ibikoresho byose bya technology. Cell phones, tablets, cars, MRI, imodoka za electrique, imodoka amamashini ya MRI yari abakoresha kwa muganga. Ayo mabuye mbega meze bakoramo n'ibyuma niyo akora ibintu by'amatelefone. Ayo mabuye nje numva ngo no muri Kongo barayahacukura menshi cyane. They want to exploit our new resources. Ibihugu by'amahanga rero biba bishaka kuza bigatwara ayo mabuye yacu y'agaciro mu nyungu zabo. Trying to kill me. Bangiye rero ubutunzi bwacu ko bazajya baza bakabutwara. Niyo mpamvu bashaka kunyica ngo bansimbuze umuyobozi bashaka uzajya ubaho ubwo butunzi. Niko bira bihugu bikora. Mi promesa y mi legado. Ariko isezerano nahawe abaturage banjye n'ibigwi byanjye ibiri mu butaka ngomba kubikoresha neza kugira ngo bigirire akamaro binateza imbere igihugu cyacu. Ntabwo bigomba guteza imbere ibihugu by'amahanga by'ibihangange. Wabonye ariko umugabo akunda igihugu cye n'abaturage be, ariko ibihugu by'amahanga by'ibihangange byirwa bivuga ngo ni umunyagitugu. Buri uzitonda buri abayobozi benshi badakora ibyo ibihugu by'ibihangange bishaka babita abanyagitugu. Ngira ngo mwagiye mubona abo ba Gaddafi bitwa abanyagitugu bakahita banicwa. Ubu Libya muri kubona hiri abantu bigiraga ubuntu bakabaho ku buntu bakivuza ku buntu bakigira ubuntu ariko bigihugu na amatongo. Abaturage nabo barabwiye umunyagitugu ariko bari kwicuza ati cyatugarurira uwo muntu twitaga umunyagitugu Gaddafi. Bamukura Yesu urakeka twahagarika gute abanyamerika iyo batwatatse kuri. I mean, of course I knew you guys were coming. Nari mbizi ko muje kunyica nakajugujugu yanyu. So as a matter of fact, I was getting ready to take a boat. Ndetse nari niteguye no guhungira muri Cuba. A helicopter gets. Kiye kona mbona kajugujugu yanyu barayirashe. Ibintu byose birahagarara. In the next morning, I get one of my nakiriye umushyitsi yumwe mu bahoze aba boss banjye arambwira ngira kashugujugu bari bohereje ngo abanyamerika yari irimo abasirikare bari baje kukwica. Ariko barambwira ngo iriya kashugujugu twebwe twari twayohereje abanyamerika ari natwe twayirasiye kugira ngo tukwereke ko ubutanu udasinya amasezerano yo kujya dutwara peteroli iva mu butaka bwanyu tuzohereza no kashugujugu ikazi gaparika ikakwicira. Of course I did. Bivuze ngo abohereje kashugujugu ni nabo bayirashe yari irimo bagenzi b'uyu musore n'abasirikare be. Bivuze ngo twe twarakoreshejwe twari nk'ibitambo. I'm very sorry about your friends, Mason. Wihangane ku bw'inshuti zawe zapfuye zarashwe n'abari babohereje. Mbega bohereje kashugujugu igeze mu kirere cy'uyu mugabo abari bohereje bano basirikare bahita bayirasira bahita babwira president wabonye ko ari kashugujugu twari twohereje tukanayirasira ubutaha ntago tuzayirasa none izazi pariki kwica. Mbega yari nk'agasopo. You're going to tell the truth before they could take you out and replace you with somebody more user friendly.
bivuze ngo barashaka kukwica mbere yuko utangaza amakuru kuri uriya munyamakuru ukavuga ibyo bintu byose. Impamvu ibihugu by'amahanga bikwanga. Yego, urahagiye ni hakurya iriya. Karani hagiye. Katururi. Umukobwa bamushimusi. Umugabo ya Jano azasenge. Ejo ni urugamba rukomeye. Ejo agomba kujya ngo muri presidence. Kandi barashaka kumutera kudeta. Katururi. Uyafashe cya telefone arasohoka. Za kuri telefone. Brother, Muvandi. You are killing me right now. No, uri kunyica pe. Are you still with Ndakurambiwe. Acyari kumwe na Fenegasiye. Ties with the South African. Baba no muri South Africa narangiranyije nabo bampaye kontra. Ibintu bikora uko ushaka. Dude, we need to talk. Mva, nkeneye kuvugana nawe pe. Sinzi icyo bagiye kuvugana. Abari bamuhaye kontra ngo yice president uriya yabihoreye. Boss we. Yaje kurya. Hako nino. So I agreed to trade you for Claire. Nemeye kugutanga kugira ngo Claire yaguma ari muzima. Cyane nyine wabikoze. It's a move I haven't totally thought through. Gusa rero narabitekereza neza ariko. May I please use your phone? For what? Waniza telefone yawe. Kora iki? I'm going to call someone I trust. Hari umuntu nanyica guhamagara nizera. Who's that? Inde. Ni inshuti yanjye ya kera. The shadow leader of the opposition party too. Ni umuyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi bwanjye. Gusa twamukenera. Mu mujyi. Mason, please, will you sit down and enjoy a cup of espresso with me? It's the best one in Paldonia, huh? Umva wecara hasi unywe ino espresso mvuko ndyoshye niyo ya mbere muri Paldonia. What is that saying? Keep your friends close. Harya bajya vuga ngo enemies close. Inshuti yawe ujye yiyegereza ariko umwanzi umwegereze kurushaho. The Godfather. American Ibyo ni Godfather wabivuze. Wonderful culture. Wouldn't you agree? Abanyamerika ubundi mujya muri kuru umuco urenze kabisa. Hari abinjiye. Hamagaye ishyaka ngo ry'umwopoza batavugaga rumwe. Yeah. Papi. Meze biti. Papi. Racyari muzima. Yindi muzima. Negra verte. Byiza ukubona. Sasa umwopoza yavuga ngo ni umwopoza navuga rumwe n'ishyaka ryanjye reba ukuntu bayambirana. Yo sé. Ntago ari njye wakwatatse ndabizi katariwe wanyatatse. ¿Viste quién es? Yunindi. This is my new American friend. Uyu ni inshuti yanjye y'umunyamerika. He's very worried about you. Yarahangayikishijwe nawe. Friend? Inshuti y'umunyamerika. You really have hit bottom. Shamaze kuraburiza pe usigaye ugira inshuti z'abanyamerika. Ubwo nturi kurangira, nturi kuzima. Did you know we went to secondary school together? Waruzi ko njye n'uyu mugabo twiganye segonderi. Jesuits. Kubaje sweet. And I can tell you something, they did not let us get away with anything. Ariko nta kintu na kimwe twakoraga ngo batwihorere. Nta kosa batoreraga. Delicious. Kararyoshye pe. Kararyoshye. Tell. Mbwira. What can the People's Worker Party and or the Armed Revolutionary Front of Ngaho mbwira. Nabaye bantu ushaka tugukorera uyu munsi tugukorera iki? Mva. Just a petite favor, my friend. Njye nagafaferi gato nyene we n'ishyaka ryawe ko mu nkorera. Umvi. Uyu muntu yavuze ngo ni ishyaka. Umva. I gotta ask. Hari ikintu ushaka kubaza ariko. An espresso with a man who calls Utusangira ikawa n'umuntu. on a daily basis. And every Uhora ugutuka. tough a bomb downtown. Wa uriya muntu rero. Wirirwa gutega ibisasu mu gihugu cyanjye reka nkubwire ibyo. Reality, my friend. Umva. I pay Lovato in his resistance. We na ririya shyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye ndabishyura. couple of months, I let them blow up a car. Akangahe mu mezi angahe bakaza bagaturitsa nk'imodoka bagaturitsa inzu. It's like a steam valve, you know? Cyo giye babikoze. Haso bimera nkaho hari akantu gasotse. Nanjye ngahita njya kubahiga nyine bikamera nkaho ndi kubarwanya. Umvishije ariko no munyepolitike. Yishyura ririya shyaka byitwa ngo nibavuga rimwe naryo n'ubutegetsi bwe rikaza rigaturitsa nk'imodoka rigaturitsa nk'inzu ahantu ubundi akahita abwira abaturage ati ndaje mbagarurira umutekano ngiye kurwanya bari abakizi ba nabi batavuga rumwe n'ubutegetsi bikitwa ko agiye kubarwanya kandi bakorana ari bamwe. Izo ritekinze kamimbye neza miliyoni 5 z'idolari nta mafaranga atabaho. Muri Amerika ibihumbi 100 byaho bigura inzu 300 miliyoni none ibarinze itabaho. Urabizi tugiye kumarana umunsi ntabyo kujya mu kazi ngiye kuba nishimana na famille yanjye.
sibyo perezida yamutayemo miliyoni 5 agafilime